Keesokan harinya, Giono pergi ke sekolah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ini sudah hari kedua ya, masih pertama ya. Kemarin yang nggak berangkat hari pertama, Giono kemana? Kenapa? Oh ya, besok bangunnya lebih pagi lagi ya. Jangan telat. Siap. Bapak absen dulu ya. Ya. Bakrun. Hadir Pak. Oke, ganteng nih. Saroni. Hadir. Oke, jangan lupa Mandile. Oke. Rosi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Yono. Hadir, Pak. Oh, jangan bandel ya, Lik. Oh, siapa? Marto. Hadir. Oke. Bobon. Tak berangkat, Pak. Endi ya? Kemarin ketahuan maling gedang oleh tanggane. Walah, yo itu dijak makan yo. Oke, Pak. Infone apa iki, Bolo? Biasane yo sing enak-enak. Kabar purun piro? Nah, 2000. Hah? 2000-an kalau sing enak. Lah piye? Ora, Bos, ora. Wis nek. Tabung ijo. Ah. Orang mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran. Ojo diteruske ngandeme mergo ora ono. Infone iki, Bos. Golek sing enak-enak. Brang-brang makan kawat. Berangkat. Mendemmu ben dawa umurmu. Ya wis tak budal sik.